Svjetlosni pozdrav svima. Vi ste na kanalu Akademija ličnog razvoja. Ja sam Slobodan Maslić. Mi nastavljamo sa izvorom filozofije iz knjige Povijest filozofije Borisa Kalina. Filozofirati znači sumnjati. Tako je rekao Montaigne, valjda. Mislim, ja nisam filozof, pa... Udivljenje. Izvore filozofije valja razlikovati od vremenskog početka filozofije. Već su Platon i Aristotel zapazili da se filozofija javlja čuđenjem, divljenjem, udivljenjem. Znatiželja je, tvrdi Aristotel, potakla prve mislioce na filozofska posmatranja života. Svaki se čovjek u početku čudi da su stvari ono što jesu. A sticanje filozofije treba da nas dovede do duševnog stanja suprotna stanju u kojem smo se nalazili u početku svojih istraživanja. Savremeni filozof Ernst Bloch kaže da sa čuđenjem još i danas otpočinje ono što je u nama najbolje. Djeca pitaju zašto je nešto, a ne ništa. Njima je prirodno da tako pitaju, ali je i kod njih to stanje kratkotrajno. Kasnije ono postaje sve ređe, pa kada nastupi biva zato to smješnije i dragocjenije. Sumnja i potresenost. Osim divljenja, savremeni njemački filozof Karl Jaspers navodi najprije još dva motiva filozofije. Kao izvorišta filozofskih pitanja javljaju se dvojba, dvoumljenje, odnosno sumnja, i stanovita potresenost ljudskog bića. To izvorno jest mnogostruko i iz divljenja proizilazi pitanje iz spoznaja, iz dvojbe u ono spoznato proizilazi kritičko ispitivanje i jasna izvjesnost. Iz potresenosti čovjeka i svijesti o njegovoj izgubljenosti proizilazi pitanje o samom sebi. Izvor filozofiranja leži u divljenju, u dvojbi, u svijesti o izgubljenosti. U svakom slučaju ono započinje potresenošću što spopada čovjeka i uvijek se iz zbunjenosti traži izlaz u kakvom cilju. Komunikacija. Spomenuta tri djelatna motiva ne iscrpljuju ono što nas pokreće u savremenu filozofiranju. Njihov je uslov istinska komunikacija i tek se u njoj, smatra Jaspers, postiže svrha filozofije. Komunikacija znači povezivanje i istinsko razumijevanje ljudi među sobom. Svaka filozofija zato i teži da se saopšti, da bude saslušana. U povijesti povezanosti između ljudi bila je sama po sebi razumljiva. U svom smo vremenu, međutim, ističe Jaspers, upravo zaprepašteni zbog nedostatka komunikacije, zbog ravnodušnosti i sve slabijeg međusobnog razumijevanja. Ali ja postojim samo kad sam s drugima, sam ništa nisam. Ekstaza, religija, umjetnost, znanost i svakidašnji život. Neki autori pored spomenutih izvora filozofije navode ekstazu. Izvor filozofije kao mistike, religiju, umjetnost, nauku ili znanost. Samostalan izvor filozofskog mišljenja u današnjeg čovjeka konačno je svakidašnji život čovjeka u naučno-tehnički organizovanom svijetu atomskog doba, bilo da je riječ o opstanku čovjeka na radu ili u dokolici, o njegovom društvenom ili pojedinačnom djelovanju, ljubavi ili borbi. Svugdje čovjek nailazi na manipulirane granice mogućnosti svojih čina. Te napokon mora postaviti pitanje, ukoliko je već on sam postao napravom, s pravom, koliko je on još u stanju učiniti u svijetu sprava i može li ga ono i kako izmijeniti. Filozofija nije jedini mogući pristup svijetu. Možemo utvrditi saglasnost u navođenju izvora filozofije. To su svagda divljenje, dvojba, potresenost. Windelbald u svom uvodu u filozofiju kaže da u svakom ozbiljnom životu nastupa trenutak kada se sve uzdrma kao što je do tada čvrsto stajalo, a baš se iz takve uzdrmanosti rađa filozofija. Ali mora li se iz svake takve duboke i iskrene potresenosti uvijek proizilaziti upravo filozofski interes i filozofsko shvatanje svijeta?
Svakako ne. Znamo da postoje različiti nefilozofski načini pristupa svijetu, umjetnost, religija, a filozofski tipičan za Europu nipošto nije jedini. Makar jednom u svom životu, makar i protiv volje, čovjek se nađe suočen sa svojim iskonskim položajem u svijetu, tražeći odgovor na prva i posljednja pitanja, odakle, kuda i čemu. Niko ta pitanja ne može mimoići, zatajiti ih ili zatomiti, pa iako ih potiskuje ili odgađa da se suoči s njima. Ona ga progone kao kob što svakoga sustiže, ma koliko izmicao i kamo god se sakrio. Svako je suočen svojim iskonskim položajem u svijetu. Ali svakoga ne mora susreti, razumjeti ni tumačiti na filozofski način. Savremeni italijanski egzistencijalista Nicola Aboggiano, smatra da filozofija izvire iz biti čovjekovog bića, a ta bit je konačnost i ograničenost. Zato je filozofija bliska svim ljudima i zanima sve ljude. Filozofiranje nije privilegija filozofa, ono je zadatak čovjeka s obzirom na njegovo ograničeno stanje kao čovjeka, ali se taj zadatak ne mora nužno ostvariti jedino u filozofiji. Ono se može ostvariti i u vjeri, i u djelovanju, i u spekulaciji, i u umjetnosti. Protiv nje je samo odsustvo uvida u konačnost, a po tome onda i odsustvo zalaganja. Uzalud je htjeti hiniti ravnodušnost u pogledu istraživanja, čiji predmet ljudskoj prirodi ne može biti ravnodušan. Immanuel Kant. Poštovani prijatelji, ako vam se ovo svidjelo, vi lajkujte, podijelite, kliknite na ono zvonce. Na sljedećem o filozofiji pričamo o istoriji i o povijesti filozofije. Hvala vam za pažnju i želim vam svako dobro.